Hello mga binati o minahal kong matalunod. Adi ata karon dire sa Canigao Island, August 28, 2022. Iko pipi ay andam motabang sa turismo dire sa lungsod sa Matalo. Sa katong ganahan mo soroy sa ato ang isla dire sa Canigao, welcome mo tanan nga musuroy og mo bisita sa among Matalom Tourist Destination mao ang Canigao Island. Ikaduha nga Matalom Tourist Destination diri sa lungsod sa Matalom ang Hitoog Cave. Pwede mo ngadto mo suroy pod super ka fresh ang kon ngadto tubig og super ka bugnaw. Ikatulo ang Magongong Spring Water na kini mahimutang sa Barangay Tigbaw, Matalom, Leyte, Philippines. Niya yang ato ang ikaupat mao ang Karapagan Falls na kani mahimutang sa Barangay Ilibado, Sitio Mayahay, Matalom, Leyte. Niya karon kanang adi ata mahimutang sa kuan guys sa ato ang pinaka number 1 nga Matalom Tourist Attraction mao ang Canigao Island. Okay, magsugod na tag volunteer guys, murag konti. Pero sa tinuod bitaw guys, atong paningkamutan nga magpabilin ang kaanindot sa ato ang Matalom Tourist Attraction. Atong himon atong the best nga pagtabang sa lungsod sa Matalom. Mo guys, magsugod tag mamon tag basura. Guys atas ako guys kanang guys mga aday guys itong basura guys na tungkol sa plastic case. Mga po man ba yung adin nga part mo guys ano ni kanang ipangbilin man kana guys pero parang ini guys na parang ini ba kanang kanang ipangbilin malagis kanang mga ligo diri guys. Ako naghangyo pod sa mga ligo diri nga side ba niya. Ato lang pod kanang atong basura pero og di jud makuan guys, ato lamang hinluan jud para makadistract man siya sa view guys nga ni ba sa ato ang paraiso niya atong paningkamutan nga bisan pa man sa ipangbuhat sa mga ligo diri sa Canigao Island. Ato gahapong i-welcome sila, ato gahapong i-welcome ang ilang pag-ari aron kay mas pero hangyo lang nako sa tanang turista nga mga ligo diri sa Canigao, ato lamang pong atong i-discipline ang atong sarili guys. Okay, charot sa tinuod bitaw guys, ato lang pong tabangan or di lang nato isaya-saya ang basura ba kay mao man guni makuan kay pangbilin ra bitaw guys kana bitong agila maligo ra pero welcome gyapon sila pero hangyo lang ko nga ato lang ko anong mga basura guys di na to ipangbilin ba ha kay makadaot mo na sa ato ang kuan paraiso. Okay, bisan pa man guys, welcome mo tanan diri nga maligo bisag inyong ibilin ang basura. Okay niya
magtinabangay lang ta kanunay kay kuan. Okay. Ayan na guys ba. Pizzeria. Ano nga ba? No, pangkaon ng pangbilin ka guys. Kinis na. Nakan guys. Nah, si binap no. Okay. Okay. Kuan. Okay. Kini na guys niya ma-offline sa taha kay kuan. Anang kaon sa ta kay gutom naman. Okay. Sa tanang mga ligo diri sa katong ganahan mo soroy sa Matalom tourist destination. Welcome mong tanan. Welcome mong mo bisita sa amoang Matalom tourist attraction. Niya akong hangyo magtinabangay lang ta sa atong mga basura nga di nato ibilin. Unya kanang magkahiusa ta aron magpadayon or magpabilin ang kalimpyo sa ato ang isla sa Kanigaw nga walay basura niya. Kanang basta magtinabangay guys mas maayo ang resulta. Iko pipi andam motabang sa turismo sa lungsod sa Matalom ug mo serbisyo sa katawhan. Iko live diri sa Kanigaw Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay. August 28, 2022. Karon musimba ta guys para ang Ginoo ray mo hatag nato og guidance kay mas importante man kung ang Ginoo sa tong kinabuhi kay si Jamay murag naghandol si Jay nagkuan kung unsay atong mga future o kay mas lami nato ang Ginoo kay ang mga problema nato musayo sayon sulbaron. Okay, happy Monday o diday happy Sunday to all Matalomnon og sa mga turista diri sa lungsod sa Matalom.